Lishonile mbukeli kepha ke belingeke lashona ngaphandle kwetindzaba talo nati ke talamuhla sikutfulela tona bukhoma ku SABC asibukele tihambe mbili. We are going to deploy the Defence Force as we said, and we are going to add the Eastern Cape. Mengameli Cyril Ramaphosa utshele emalungu ePhalamende ukuthi emasotsha latawuthunyelwe etifundeni letintsatfu kuleli atawusebenzisana nemaphoyisa levela atshaliwe kulwisana nebugebengu lobunebudlova. On the occasions where I met Mokgotsi, we did not discuss any official policing business, nor did we discuss any operational, investigative or intelligence-related matters pertaining to the subs. Lisekela la Komishana wemaphoyisa velonke lelimisiwe emsebentini Shadrack Sibiya litshela iKomishana yamadlanga ukuthi somabhizinisi wase Northwest Brown Mokgotsi akake nje ahlale amhlanganise na Vusmusicat Matlala. Mengameli Cyril Ramaphosa utshele emalungu ePhalamende ukuthi emasotsha latawuthunyelwe etifundeni letintsatfu kuleli atawusebenzisana nemaphoyisa levela atshaliwe kulwisana nebugebengu lobunebudlova. Uthi sifundza seMpumalanga Kapa naso sitawunikwe emasotsha kulandzela kukhala kwaso ngekubulawa kwebantfu ngebunyenti. Ethule inkulumo yakhe lamuhla ePhalamende ngemva kwenkulumo mbendvulano ebunjalo belive. Mengameli Ramaphosa utsite batawuthumela lamanye amasotsha eMpumalanga Kapa ngenhloso yokulwisana nebugebengu lobunebudlova. We are going to deploy the Defence Force as we said, and we are going to add the Eastern Cape because the Eastern Cape people have added their voice to this. Mengameli uthi uhulumende udlale inzima lenkulu kucedza kucinya kwagezi ngenhloso yokumonga lebekubambelela kukhula kwemnotfo. Uphinze wathi basesitimali bathaleka kuleli ngenxa yokusimama kwemnotfo. We have effectively ended load shedding and investments are now flowing in. We have stopped load shedding, we have stopped unreliable power that has raised costs, that stops production and deters investment. Ramaphosa uthi kunyendile kwendiwe enkhulumende kulwisana nekuhlukubeda ngekwebulili. Uthi kufute kube nekubambisana kulwisana nalesihlava. Uthi kumele iPhalamende ibeke emalunga emkhandlu latawubuka kuhlukubeda ngekwebulili. They understood that gender-based violence and femicide cannot be stopped by government alone. It must be stopped by society. But it must also be stopped by this Parliament. Since the law was passed, and since you crafted the law that you should appoint the council members, I have been waiting on you to finalize the appointment of the council. Njobe lelingo sihlalo weAfrican Union Ramaphosa uthi utawusebenzisa lesihlalo ukuqinisekisa ukuthi ingabathi yeAfrika inekuthula ikakhulukazi emaveni labukene netimbini. Lisekela la Komishana wemaphoyisa velonke lelimisiwe emsebentini Shadrack Sibiya litshela iKomishana yamadlanga ukuthi somabhizinisi wase Northwest Brown Mokgotsi akake nje ahlele kumhlanganisa na Vusmusicat Matlala. Le komishana yatshelwa abofakazi labanyenti ngaphambilini ukuthi Sibiya naMatlala banebudlelwane. Lisekela Komishana wemaphoyisa kuvelonke lelimisiwe emsebentini Lieutenant General Shadrack Sibiya liticitsile tinsolo letithi Witness F uthembekile kuye uthatha nemlayeto ngaphandle kwekubuta imibuto. Nanoma kunjalo Sibiya uvumile ukuthi unebudlelwane na Witness F longikapteni wemaphoyisa. Witness F uvelile ngembi kwelikomishana lamadlanga emavikini lambalwa lengcile lapho bekaphendula imibuto ngetinsolo letithi ngenyanga yeLweti nga-2024 wathunyelwa ngeSibiya esentini ekhala losola ngekutsengisa dzakamiva kaTiso Molefe kuthi olandza imali lebeyisesikhwameni. It is correct that Witness F and I have a close personal relationship. However, the relationship does not translate into, nor does it evidence any corrupt, improper conduct. Kusenjalo Sibiya utiphikile tinsolo letithi ungumngani wasomabhizinisi wakule Northwest Brown Mokgotsi. Uthi waqala ukukhulumisana naMokgotsi ngenyanga yeNgongoni ngeminyaka wa-2024 lapho amadisa khona ukuthi balingani bakhe emsebentini bayamsesha ngenhloso yokungcolisa ligama lakhe ngekhathi kwalombutho. Wengete ngalokuthi waphinze wahlangana naye emcimbini wekubungata kukhula kwe-ANC eKapa lomnyaka lophelile. On the occasions where I met Mokgotsi, we did not discuss any official policing business, nor did we discuss any operational, investigative or intelligence-related matters pertaining to the subs.
Umcwaningi wadebugebengu Thabang Buhopa uthi unesiqiniseko sokuthi Sibiya angeke abuyele embuthweni emaphoyisa. Uthi ubufakazi labetfule ekhomishoneni lamadlanga nasekomidini lephalamende abungcolisi kuphela igama lakhe njengeliphoyisa lolumkanjubovu, kepha bumveta njengeliphoyisa lelingahloniphi umthetho. General Sibiya knows what he's involved in. He knows that he won't survive this process. He's coming to this commission for formality. But also he's trying to please, I would say, the political handlers. Kuyachubeka kuhlala kwaleli khomishana. Lihlihlisiwe kumhlati isiphohlongo enyangeni engwegwede enkantolo lephakeme eJozi licala lalo bekayindvuna itekuthengiselana Malusi Gigaba. Gigaba uvele netikhulu taphambilini te-Transnet Brian Molefe, Siyabonga Gama, Thamsanqa Jiyane na Anok Singh. Kanti babukene nemacala enkhohlakalo lamayelana nekukhokhwa kwetikontileka tekuthenga titimela letibita tigitsigitsi temarandi. Leli cala lihlehliswe kude kutophenywa kabanti nanekuthi Gigaba khone kunika umbuso i-hard drive lenetimpepha. Interest in our view is that this potential witness that we indicated in court is also represented by Dr. Malusi Gigaba as instructing attorneys, and this is not in the same matter. Remember, we have several Transnet matters. Now the conflict comes in a way that there could be links between the transactions that have gone through in both contracts, although they are separate matters altogether. But we won't go into details on how deep this conflict is. But this correspondence has been done with the attorneys as early as late last year. Thus, we indicated to this court the issues that needs to be resolved. We don't want to have any delays on issues that could be resolved to avoid the trial from commencing. Umphathiswa welitiko letekutfutsa eLimpopo Violet Mathe uqinisekise ukuthi kushone bantfu labane kwengeteka wesihlanu ngekhamba kwelilanga. Kwalimala labangetulu kwe-30 engotini yebhasi emgwaqweni we-N1 ngaphandle kwe-Louis Richard. Le ngoti yendekela amuhle ekuseni ngesikhathi le bhasi isuka eBramfontein iya eMwisina. Mathe uvakalise kukhatsateka ngelizinga letingoti letendeka kulomgwaqo. Mibiko levele kamuva ithi sebasihlanu labashonile kule ngoti. We are losing people at the same spot. Like we said last year to the minister to say we must do something here at this corner because we can't allow the same thing to happen every now and every day because people loses their life while on the way at the same spot. So our concern is whether we can say they must slow down or not. We don't know what happened because once the driver loses control, it means the person was speeding or there was a mechanical fault with the bus. We don't know. Bange-38 labalimele kule ngoti yebhasi eLimpopo. Inkampani i-Interlink Coaches ithi le bhasi beyingakalibangise eZimbabwe kepha beyicashelwe kuthatha abantu eBramfontein eGauteng ibamikise eMusina eLimpopo. Kusalinzeleke umbiko lophelele njengoba luphenyo lusachubeka. Kuletinye ke nasibiye titolo. Takhamuti taseNaledi naseLesedi eMiddelburg eMpumalanga tisola masipala weSteve Tshwete ngekwehluleka kutinaka kusukela imayini eSiriti yathenga lomhlaba. Wemgelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba uma ucetha kungena ukhethe kahle tisekhona hlala nathi. Takhamuti taseNaledi naseLesedi eMiddelburg eMpumalanga tisola masipala weSteve Tshwete ngekwehluleka kutinaka kusukela imayini eSiriti yathenga lomhlaba. Le takhamuti tithi setihleti kuletigotsi kusukela nga-1980 nanga-2011 etindlini letakhiwa iBHP Built-in. Kanti tithi solo inkampani yeSiriti yathenga lomhlaba nga-2021 yonke info yashintsha kunginyalo nje tibukene nekubhidlitelwa tindlu. Timbili letigodzi letinemindeni lengetulu kwa-270 letawusala ingenawo emakhaya. Letigodzi tingaphasi kwemayini iSiriti lehlela kudzilita letindlu. Kunginyalo timbili tindlu kanye nehostela letidzilitiwe. Tikolwa letindzatfu letikuletigodzi nato angeke tishiwe. Kepha takhamuti titsi inkampani lebitwa ngeBHP Billiton yanikela ngale tindlu eminyakeni leyengcile. Tithi masipala weSteve Tshwete wehlulekile kutinika tinsita letifaka gesi nemanti. I don't blame Imine.
imayini isibekezelele namanje sasiprovide ngamanzi isasiprovide ababhadala ama company aletha athatha igarbage udoti imayini isasenzela uma sine problem yamanzi of kune blockage into ekufanele yenze umasipala Letakhamuti taletigodzi letimbili tithi atikaphatheki kahle. Bona basikhathela legezi bathi siye kumasipala nasiya kumasipala iSteve Tshwete isithumela eSirithi and iSirithi na isithumela kumasipala badlala ngathi bona then iSteve Tshwete isitshela ukuthi igezi yethu ibuya eScom siye kuSirithi iSirithi yiyo fanele isayinele iEscom ukuthi asifakele ugezi. Lemayini ithi takhamuti tasenaledi kanye naselisedi atisebenteli lemayini kungako ayikaphoceleki ukuthi khokhela tidzingo ncandi. Between Steve Tshwete Local Municipality and Siriti Power Proprietary Limited or its subsidiaries regarding the ownership or responsibility for Naledi and Lesedi villages. Historical discussions took place with Steve Tshwete Local Municipality regarding a potential transfer of the Naledi and Lesedi villages. However, no agreement was concluded. There were no donation that was done by the municipality or the Siriti or the BHP bulletin. The municipality in 2014, there's a council resolution that was taken by council that there's an open area called Rockdale. Unfortunately, on 2014, the old company called BHP, they did not finish the work. Iseriti ithi isetinhlelweni tekutfola incwadzi enkantolo letayigunyata kutsi icoshe letakhamuti. I-White House ithi ibe khona incubekele embili etinkhulumeni lebetisemkhatsini kweMelika ne-Iran eGeneva. Nanobe sisaqhubeka letinkhulumo kungaboni ngasolinye solo kumenjalo. ITehran ilinzeleke ukuthi ibuye netiphakamiso letiphathekako kulamaviki latako. Tingxoxo telihlandla lesibili emkhatsini kweMelika ne-Iran tiphotfulwe eGeneva lapho lamave lamabili avume khona ukuthi ikhona incubekela embili. Letingxoxo betiholwa yi-Oman njengobe betihlose kucedza lokungaboni ngasolinye emkhatsini kwalamave lamabili nakuta etikhalini tembubhisho. There was a little bit of progress made, but we're still very far apart on some issues. I believe the Iranians are expected to come back to us with some more detail in the next couple of weeks, and so the president will continue to watch how this plays out. Mapalane we-White House Caroline Leavitt walile kucacisa ukuthi ingabe letingxoxo titawuphela nini. Konke loku kwenteka nje iMelika iyachubeka nekufumela emasotsha ayo eMiddle East. IWashington ingahleke isebenzise emandla uma ngabe letingxoxo tiphuta. He says, we are in no way seeking nuclear weapons. Whatever form of verification they want to carry out, we are ready for that verification to take place. Indvuna yetemave angaphandle e-Iran ithi lamave lamabili ayasitfola sisombululo kulenkinga lekhona kepha yexwayise ukuthi loku akusho ukuthi atawuvumelana ngako konke madvute. Tinyonyane emkhakheni yesive tihlele ukubhikishela umshwalense wetempilo wahulumende velonke. Letinyonyana tilisana nesinqumo sekukhuphula imali ekuyisijoyina lomshwalense nga-9.8 wemaphesenti kusukela ngenyanga yaBhimbidvwane. Kuwo wona lomnyaka losetulu kulandzela ku-9.5 wemaphesenti wekulungisa lotawucala ngenyanga yamabasa. Tinyonyana letingaphansi kwesathu, SAF2, Fedusa, nesaphu tishaye phansi ngelunyawo tithi atihambisani nalokwenyuswa kwetindleko te-GEMS tithi bekufude kube ngumshwalensi wetempilo longembi ecolo kepha sewubita ngalokwecile. GEMS implemented an increase of 13.4%. Now, when you add that to the increase of 9.8%, which was revised from February to 9.5%, we are talking of around 23% increase. Now, that is a very high increase. We do belong to a bargaining council. The PSCB is where we're supposed to meet and talk about these things. So they unilaterally went on and put on this increase over and above the fact that, you know, the Medical Schemes Council has recommended to them that, you know, an increase of 3.3% would actually be reasonable. Workers received 5.5
5% salary increase last year, which was then swallowed in January by the hikes that GEMS have given. There is no balance in between. We cannot allow that. Inyonyana tihlela kubamba imash ngempela sonto nasevekini lelitako ngalwesine emahhovisini aka James ePitoli kuveta kukhathateka kwato. Kunemndeni lofike nesithumbu ebhange lelithide ukhala ngekungakhokelwa imali yemshwalense wemuvi. Sikubutile ke mbukeli ukuthi ingabe ngutiphi tingcinamba loke wahlangabetana nato tinkampani temshwalense ngesikhathi uyofaka isicelo sekukhokhelwa imali yakho. Umbono wakho uyalandzela. Sengahlangabetana naso kepha uma ngabe nami bengahlangabetana naso msakade lento kulomndeni bengede ngayisola bengayenda nami ngoba vele insurance ihlupha ngoba esikhathini esiningi bathatha kusasa imali malula but mase kumele utlebe bese baba netinkinga letiningi kakhulu bakubalele ama process lamaningi bakubalele tinkinga lokwana lokwasekushoda lokwa but nabathatha le mali abakuchazeli lokunokusinga lokushoda lokhu kuba kuhle ukuthi lo muntu athatha insurance kube khona phela umuntu okufundelayo ama policies ukuthi ngochaza ukuthini ngobani sisuke sayine thina khona bangafundile khona bangenzani ngavela inkinga lenkulu tukwemshwalense itside imali ayizange yafika salinza kulinza la ekhaya emndenini ngoba nimalungiselelo after malungiselelo emngcwabo imali yabese ifika kwamuva. Policy yethu noma insurance yethu lesibhekene nayo ukuthi amakhona kufeza emaphupho abo noma tifungo tabo lethi satifunga kanye ukuthi batawukhona ukukhipha imali mangibhekene nenkinga noma kushone umuntu ekhaya batawukhipha imali ngesikhathi bayaphutha ukukhipha le mali leyo. Lona ngumbono wembukeli iSABC etethweswa kudiphendvulela ngawo. Kanzi nasivakashele timakethe tetimali sithola ukuthi lirandi linyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Kanzi kuligwalagwala FM ke kunasibusiso mahlalela kuleti hamba embili kuleti phuma embiteni. Sibu wotanato. Lishonile Lindelwa siyavusela kumbukeli wethu ndzaba Swati ekhaya ku SABC1 lungathi linzela kulihlelo namhla nzambama siyawubona bandi umsebenzi wekomishana lamadlanga elangene la namhla njengoba ke siyawucubungula kabandi ubufakazi balokele bekaseka avele ngemva leli komishana elangene la namuhla ngetilo kwaloko sinamaphoyisa aso lesifundza sempumalanga kuva kabani kanasike sehlakalo semlilo police station yaseSkumansdal ngaphasi komasipala wasenkomazi kuso lesifundza sempumalanga siphe indlebe ngensimbi yesithupha kusimade bensimbi yesikhombisa kulihlelo liphuma embiteni kumsakato legwalagwala nzamba lehle thimba ekhaya sibonga kakhulu siboleka indlebe. Kanzi singakavalelisi ke mbukeli bashayeli abasebenzisa iN4 kuya noma kubuya eMbombela bayicayiswa ngengodi lendeke ethanelini laseBhova lapho kushayisene khona emaloli bayanxuswa ke ukuthi basebenzise umgwaqo weSkumanskloof bangachumana ke netrack N4 kude uthola imininingwane. Mbukeli tindzaba dipheli kuphela sona sikhathi asiphinze sihlangane ke ngalokutako tikhona tesixhosa ngensimbi yesikhombisa kuyo yona lenkundla nebalingani bethu ke besindebele bakhona kusasa nanto zakhe mathebula ukhona nesimo selitulu ngemva kwetitolo. Nisale kahle. Asikubingelele sikwamukele kunasi isimo selitulu kusihla namuhla ngalo muhla sibuka kakhulu ke kulindelwa kanti ke masibuka sithombe sethu akhombisa bamahla kakhulu ke mathuba emvula mabuka ke la cishe eMpumalanga yelive ngalo muhla njengoba lapha ku 60% mabuka sifunza kwaZulu Natal nengcenye sifunza eMpumalanga aku 30% cishe ke sifunza lekubalwa ke eGauteng kanjalo nesifunza ke la eNorthwest ngalo muhla kanti ke naselangeni lakusasa asesekhona lawo mathuba emvula njengoba bonakala ke ehlela ke la isifundeni Eastern Cape ngaye ke lo 60% kanti ke mabuka enkabeni yelive ngalo muhla cishe ke even lonkana alapha ku 30% mathuba emvula njengoba cishe ke limbonyenge mafu mabuka ke la ensholola ngakapa ngwalelo muhle kanti ke sixwayiso lesivela baka South African Weather Service likhombisa ke kuduma kakhulu mabuka ke la ingcenye yesifunza ke la eKwaZulu Natal ngwalelo muhle kanti ke cishe ke libalele kusihlwa namuhla kuletinye ke tifunza ngwalelo muhle kanti ke naselangeni lakusasa sesekhona ke lesixwayiso sekuduma ke kwelitulu njengoba lapha eKwaZulu Natal kanjalo nengcenye la esifunza ke la eEastern Cape ngwalelo muhle kanti ke masibukele amazinga ekushisa kutheme njani kakhulu kade langeni lakusasa masibuka ke sifunza eGauteng indzawo lefana nabo Pretoria kuyashisa ngaye ke la 30 ikakhulu kade Springs naseFernach
10 ngwala lomuhle Broncos Parade lapha kuye ke la a 32.29 mabuka ke la eCarltonville kanti ke sifundza iLimpopo indzawo letifana nabo Musina Liphalale lapha kuye ke la 35 bomokopane kuyashisa ke phela vela nga 34 kanjalo nangale ke la kubo Phalaburwa ngwala lomuhle kanti ke masichubeka sikubukela ke la sifundza iMpumalanga indzawo letifana ke la nabo Sikhukhuza lapha kuye ke la 34 kuyashisa ke leto indzawo leto kepha ke mabuka embombela nakhona lapha kuye ke la 30 Malahleni Sekunda kanjalo nase Standerton ngwala lomuhle likhombisa kuba kuye lapha 30 kanjalo nasemkhondo likhombisa ke la kushisa kanti ke sifundza iKwaZulu Natal indzawo letifana ke la nabo Ulundi lapha ku 35 kuyashisa ke leto indzawo leto ke Vryheid lapha ku 34 mabuka ku Pietermaritzburg ihleli ku 32 eMnambithi kanjalo nase Durban lapha ku 29 ngwala lomuhle kanjalo nase Port Shepstone kanti ke Eastern Cape ngwala lomuhle indzawo letifana nabo Grafville lapha kuye ke la 33 32 enquba mabuka kona Joli lapha kuye ke la 30 26 bo East London kanti ke naseMthatha likhombisa ke kushisa ngwala lomuhle ngaye ke la 31 kanjalo nase Gqeberha ngaye ke la 27 ngwala lomuhle kanti ke Western Cape indzawo letifana nabo Vredendal kanjalo nabo Glen Williams ngwala lomuhle lapha kuye ke la 36 kuyashisa ke leto indzawo leto ke bo Beaufort West nga 34 bo Laingsburg lapha ku 35 mabuka indzawo letifana nabo Riversdale lapha kuye ke la 20 nobe ke 36 kanti ke Cape Town lapha kuye ke la 31 ngwala lomuhle likhombisa ke kushisa ke leto indzawo leto kanti ke sifundza iNorthern Cape indzawo letifana nabo Uppington lapha ku 35 mabuka Springbok lapha ku 33 kanti ke Calvinia lapha ku 34 kuyashisa ke nase Dianga 32 ngwala lomuhle kanjalo nase Kimberley ngaye ke la 31 nobe ke 33 kanti ke sifundza iFree State ngwala lomuhle indzawo letifana ke la nabo Bothaville lapha kuye ke la 34 kanjalo nase Velkom mabuka indzawo letifana nabo Fitzburg lapha ku 28 kanti ke Sasolburg lapha kuye ke la 31 lomuhle kanti ke sengiphetha mangibuka ke la ikakhulukati isifundza ke iNorth West ngwala lomuhle mabuka indzawo letifana nabo Rustenburg lapha kuye ke la 32 kuyashisa ke leto indzawo leto ke kubo Lichtenburg lapha kuye ke la 31 kanti ke mabuka indzawo letifana nabo Tosca lapha kuye ke la 32 kanjalo nakubo Vryburg nakubo Taung ngwala lomuhle likhombisa ke la akushisa ngaye ke la 32 ngwala lomuhle kungakube ngikuphathele kona busuku abube lobuhle.